namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi tisa analysis ya Gladys ya lava hi nga ta hi kha hi va linka na Gagash vhele na nsati wa Gagash a ni vo va nga ku trending to yini and stuffs so loko hi ta na ka Gladys laha I was basically scrolling on Facebook even fika ni kuma ku no she's basically trending and kuna yin'wana video na yona nga fika a yi creator swi kombi na ku i tiva ti-information to tala swinene a nga hemba swin'wana but ya swi kombi na ku a nga kha tiva tona swo tala hi ku hi nga swi tiveki leyin'wana ku ni yi cheka se yi hundzeriwe because ya 4 days ago so leyi hi ta yi tshika for now hi tela leya latest hi kota ku kuma mahungu ya latest laha so how Gladys a ri sungula nghena ka channel laha lava swi tivaka wa swi tiva is that person a nga tshama kombisa timhaka ta ku kokwani Chauke yi tekele Thabangi Malagi loko mi lava ku swi tsundzuka kahle sindlu kokwa yena that's why ava na vutivi so hina hi swi tivi wo hlamula kanjhani kahle kahle hi swi tiva we swi ri exactly a hi fambeni Londri a kota ku tirha my sister keep working and stuff like that I suka I remember a xi lanolwa xi ku xi va yimerini a xi ri kwale Joni xi va yimele ka molo yin'wana kwale and then from there yin'wana post xi ri Cosmo very Cosmo mall ya kona kwala a va te hi hlangana laha ni fikini ni yima and then a mi fikangi se na famba a ni la ku mi komba ku ni ta mi veka ndhawini ya n'wina my brother ende xo xi lehini xona hi nga ze pfumela ku va nga yini namula fonyo to believe ku ri and then from there okay a hi humeni ka leti ya a hi tlheleni ka mhaka nkulu a hi tlhele ka mhaka ku hi twa ku vumenemene bya Gladys byi rini la sure hi ku i le ku trendeni ta ku yini me ya hi sungula laha hinkwenu a swi ta ku sikona hi munhu wo raloyo leswi a kha vula hi swona ku munhu wo miyela leswi nga fika swi va shocking na mina a ri shocked mina leswi a nga swi endla nsati wa Gagash to be honest ngangu yena yo yi wela hi nhloko ku yi lango mali let's go sure so Skoni i munhu loyani a nga duma hi ku i munhu wa ku ka a nga vulavuli munhu wa quiet so that is why namuntlha ni ve khale ni karhi ni ri busy ni karhi ni lava video yaleyo la ku posta ni mi komba ku ri Skoni khale ku ri njha ya game khale Skoni va tlharihini vo ngo ka va nga phaphi hikuva vo va na ku tlhariha ka swa vona and Skoni khale va yiva I still remember ka case leyi hi nga ka yona ni van'we nga ku a mi swi tivi mina landzelerisa a ni swi tivi ku lexi endlaka ku ri ni hemba ngopfu i ku ri ni close too much na maphorisa mina ni close too much na maphorisa ni hanya ngopfu na maphorisa okay it makes sense morning okay thank you so I remember kuna a ni swi tivi ku ri mo rivala na kuna case ya Skoni yi nga tshama yi va kona ya la ta ya posta la ku se ni mi byela na ku swi posta kuna Skoni va tshame va lava hi ti-Hawks hi 2022 ni nkarhi luwani Skoni a va ha ri vatsongo hina hi 2022 a hi ri kona ka social media a ku ri khale ka ri hi phapha ka social media mara mhaka ya Skoni a yi nga vulavuleki ngopfu because number one a va teke hi boti wa ku hlonipheka na yena boti loyi a ka bungeni a nga phaphangi but the fact ya ku ri ti-Hawks ti vuye ti ya le a va ri kona Skoni and that guy u vuye a kumeka a ri involved ka mhaka ya ti-Hawks because nkarhi luwani a na ha ri close too much na boti wun'wanyani wa phorisa a tshama a Seshego mara a huma kwa hala Giyani before ni ta va close na boti luya ni nga na yesweswi so Skoni a va ri involved mara mehe ni ri na that thing ya ku ri xihlangi lexiwani a ni twa nga ku ri i xihlangi lexiya xa innocent so sweswiwani case liyani yi pfukini ne liyani ya ku ri Skoni va ze va nga lava hi ti-Hawks ya 2022 and loko u swi hleketa a ku ri before va hlangana na Gashman so
since a ku ri before va hlangana na Gashman leswi vulaka ku ri se mhaka yi le rivaleni ku ri no our homeboy u lo fika a wela hi nhloko that guy is innocent ku vulavula ntiyiso. Yes i dini mali na mina a ni ta yi dya na mina a ni ta yi dya mali na mina a ni ta yiva mali or loko ko va na n'wanuna loyi a ngo ku na vudyelwa mali yi ta nghena ka akhawunti ya mina and hi ri ka relationship a ni nga ta ala obvious na mehe mali a ni ta yi pfumela so okay yeah as hi swi twa kwalano ti-case ti sungula as early as 2022 and already hi tiva na leyin'wana ya 2023 case Gagashi fika wela ka leta 2024 leya ka Mr Masha loko ze ku ya xewa na Benz a ri kona Gagashi la so swi loko before ku ze mali yin'we yi n'wi xokini ya ka va Maswanganyi swi loko timali leti nga dyiwa before ya Gagashi a nga se va kona hikuva ni ma swi twa ku nsati wa Gagashi a ha ri married ka lowun'wana munhu before so swi loko i khale mali leyi kha yi yiviwa ku hi ku yingisela la then Gagashi na yena i fika wela hi nhloko mali na hi AD kwalano hayi mali ya va fina hi AD mali ya va fi AD and loko ni kha ni yingisela affidavit ya yena Gagashi la Luan because anendlangi nchumu mina ni ndawuyimela ku fikisela ufika makumu na pfumela ku ri mkhomi wihi ti 14 ta August eka milandzu mimbirhi ya vukungundzwani na un'wana luya wo tikuma u hlantswa mali leyi nga kumeka hi ndlela yo ka yi nga ri nawini na pfumela ku ri vulavisisi lebyiwani byi sungule ndzhaku hi 2024 se hi swi vulavurini ku ri ni tivisiwe hi va magqwetha aka Mercedes-Benz hi 2004 na ku ve ri ku na phorisa leri nge le hlweni ka vulavisisi a henhleni ka mina ri nga yena Colonel Maku yo base la ka 2004 la 2024 and stuff like that so loko ni kha ni yingisela loyi yingisela sayiti ra Gagashi komba a yena i ri a nga na nandzu so kahle la ka Gagashi la mali hi dyi mara hi loyi yima ka xilayanani xin'we ntsena hinkwenu a swi ta ku yime ka xilayanani xini xo Gagashi a admita ku mali a yi tiva kumbe a nga yi tivi loko o fika kombisa ku mali leyi a nga yi tivi ku yi huma kwini so swi vula sweswo ku a nga huma yena hi bail mara loko o kombisa ku wa yi tiva obviously i nghenini ku loko movha yi kha yi xaviwa liya a va ri vambirhi loko movha wu xaviwa namuntlha ivi hi xa mundzuku va landa refund a ri kona leswi nga ndlisa swo loko se mi kha mi yingisela case loyi kha yi vulavula constable mi nga mi swi twini yo investigate yi kombisa timhaka to va xava movha namuntlha xa mundzuku va landa refund mi nga mi swi twini laha leswi swi nga fika swi kombisiwa so ya yime kwala swi kahle hi va feka mhaka leyi until munhu a za apro swa hlupha swa ti-case se mina ka channel mina na ku va ni ri safe vanhu vhevhela handle a wu de vo vulavula just like that va ta za va na mhaka na nchumu but mina ni have to be careful with my words ka timhaka leti hi yime leswi swi ntsena Monday loko Gagashi o fika a na ku kombisa ko yena I guess mali a nga yi tivi a ritsi we shall see mara mali yo i dini ku dya mali yo i dini so what do I think master is there a possibility yo a yi tiva ku yi huma kwini ni nyika ti-percent ngani se mara loko a nga byeliwa ku wife ku ya refund ya G63 akala a nga ha swi tiva Gagashi ni twi na ku swi meka se hi sweswi guys sweswi minsati na nuna nsati ku a fambini ya xa Benz hi ya xa Benz ivi hi xa mundzuku ku a hi wisini mali hi lava refund swi hlangana ni twi na ku Gagashi yena a ri aware hi timhaka a ri aware a ngo hi wona ntsena kwalaho ka but loko hi ku languta ka mina ni nga yi nyika 80% ku ri Gagashi was aware a ni nga endla 80 let's go a ni ta yi pfumela so loko hi langutisa kahle hi vuyela ndzhaku Gashman u nghene hi nhloko and va n'wi use very fast because that case ya 2022 ex-husband he was once taken hi ti-walks for ku questioniwa and that guy a nga swi tivi swo tala ku humelele yini before Skoni va ya va ya cheat Skoni khale va ri malini and ni twisisa ingaku ku na rivanti ra ka va Skoni la ra Brown la ta ri Costa that time ni no twisisa ku ri Skoni va kule va hluphekini but va va na that thing ya ku ri you know what mina family ya mina I will work hard
ni ta yi pfuxa. Ku work hard a swi khataleki ku ri wa yiva wa dlaya u endla yini, as long as u endla whatever lexi endlaka ku ri ku va na mali leyi nga ta kota ku ri ku mu hanyisa, i ku work hard. Vanhu hi kuma timali hi tindlela ta ku hambana. So guys, hina hi le ku hlekeni ka Gashman, and I think hi hleka munhu wa wrong because u lo hlangana na swona. Hi case ya Skoni ya 2022 loko ex ya vona ya tekiwa yi lavisisiwa, ingaku yi vuye yi humesa mhaka ya ku sesi a nga sunguli ku yiva mali. Sesi u nga ku u sungule ku yiva mali a ha ri student xexiya xa sweswiya a swi endlaka. Leswi sweswi vongo va dyondzise hi mabunu, hi nga pfumela ku va thwasise hi mabunu because sesi va na ntokoto swinene, ende loko ho vulavula hi nga teki side, she's very very clever, that one. She know what is she's doing and a xi phaphi. Lero loko a xi lo teka hi munhu wa ku va na ndzhuti wa ku ka a nga phaphi, Skoni a va ta ya kule ngopfu. Skoni a va nga ta kumeka no kumeka because lifestyle ya vona yi right. I disagree on that part because already 2022 case a yi ri kona, and nuna walowa khale a ri na ndzhuti a nga tiveki no tiveka, yena hi ya n'wi tiva leti ngopfu, a nga tiveki no tiveka hikuva a nga phaphi, mara case yi ve kona. And to add to that, la ka Gazala mina ni tiva tilora to tala swinene ti nga tekeriwa ti-certificates ti kha ti nga tiveki no tiveka, ti nga dumanga tekeriwa ti-certificates because of fraud. So Gagash, yes, a nga swi amplifyini but a swi ri layinini ku case leyi vuya loko ku ri na hi 2022 ku ri na swin'wana, you see swi meka sense. And already case leti nga ripotiwa ka tilora leti kulukumba as mi nga swi twa la a ku ri vo ma 2023 no ma 2024 vo ma Thabatha no Mr Masha and family and stuff like that. So yeah, nga va vulavuli ku biha ngopfu, mara na leswinene a hi va Skoni va na dignity, Skoni va na ndzhuti, va tlharihini, she's very smart in everything. So ko va ku ri I don't know ku ri mbilu leyi va nga na yo Skoni va yi kuma kwini, or i yini xi nga va leader ku ri Skoni. Okay, sorry ne gezi nga ku a ri timanyana, so Wi-Fi me a yi ri down. Yeah. Xibazana lexiyani xa vo va nga zi va xi xava lexiyani va ri na nuna luyani. Loko ho hleketa loko va holova nuna luya u vuye a ku Skoni a va teki bazi ra vona ra mali ya ngati. Vitlas leya khale ya ntima leya. You have to go back there and check ku ri kahle ku humelela yini. Ni vona ti-message ti nghena ku lana. Loko that guy a ze a ku Skoni a va teki bazi ra vona ra ngati, a ku humelele yini. Ivi hi famba, there is a child lana a nga vuya a nyamalala, vito ra yena let me confirm that name please. Mina ni la ku vulavula hi xilo xa vumbhoni. N'wana wa Sesi Selina. Ku ve na swi vulavula ngopfu a ku vulavuliweni ka ku famba ka n'wana luya. Laha a nga nyamalala or a nga famba hi tindlela tin'wanyani ta ku hlamarisa. I won't go deep in details because seems like u nga ku ri vanhu case liyani a va yi tivi, so a yi le ku vulavuliweni ngopfu. But loko ku ri ku ko va na swin'wana I think hi ta ze hi hoxa hi vulavula hi yona ya n'wana luya wa Selina wa nhwanyana. Ya ku ve ku va na swo tala laya. So and then again a hi yeneni ya langutisa maendlelo ma kona ku ri ma vuye ma va hi ndlela yihi. Ku ve ku va na ti-spotlight laha Skoni va vulavula koho ku vanhu va ri ve hi teke tinyoka, vanhu va ve va jika. Case leyi ve na swi vulavula ngopfu laha ex yi nga vuya seni yi swi vona ku ri laniwani nga ku ni ta ya jele, ku nga vuya ku va na sweswi swi nga va lwisa swa vona, ivi ex yi kuma ximbhovane xa ku kota ku phunyuka. Skoni va vulavula and Skoni va vulavula leriya ra ku ri i nyoka a mi nge va hleketeleli. Skoni va vulavula leriya ra ku ri loko ku ri ku a mi va landzelela kusuka le ndzhaku a mi ta swi vona ku ri
skoni mavulavulelo ma vona va na something. Lowa ka hina loyi u nghene hi nkarhi wa rhongo la se a ku hlantswiwa timali ta tigidigidi. Loko a ze a ya xava that palace ya le kwihi ya ku khidela a ku ri ndlela yin'wanyana ya ku hlantswa mali. And the mara right ladies swin'wana nga hemba but swin'wana hayi hi swa ku wa hemba swin'wana hayi mara no swi make sense. It does make sense because I win very greater Gagash resort. So loko yi xawini lexi nga fika xi hlamarisa ene ma a swi ni hlamarisini was why ku like so fast yi kumeke yi tlherisiwa mi nga ba hleketa because Gagash ivi a yi tlherisa that resort within a short space of time like a swi nga hlangani straight mara loko ku ri hola ku zama ku swi connecta swi hetela swi connectini because it's more like ku va a pattern kambe ku kwale na ku wena it's more like ku va a pattern sort of yo ku xawa swilo even then ku tlhe swi tlherisiwa ku vuyisiwa refund ma vona mhaka leyi swi komba ku ri a pattern and the pattern ya kota ku hi connecta na mhaka leyi ya G63 so swi loko ku va a method lowu Gagash na yena a nga vuya a kumeka a nghenisiwe ka wona a nga swi ta wa Google haleni a hele ndleleni still na a xi lo kombeni a hele ndleleni a xanta ni kota ku nghena ka loko xa mina swiwani nga kota ku nghena yo xava vito or something a ni kota ku nghena laha but it's fine so swi komba ku ri na a pattern yo karhi loko khe hi landzerisana because I remember kha kombisa ku he na n'winyi wa resort mali a nga se helela ku yi humesa and the stuffs so so i xava xilo even then i tlhe ku lava mali ya wena back kona a swi connect ko ya vela ntisa swi connect straight na swin'wana na hi ze hi hleketela ku no swa ku nchumu wo karhi a wu xavele ku va u hlantswa swo karhi ku ri ku va na ti-returns swin'wana swa swilo leswi a ni swi hleketelela mina hi resort leyi a swi nga makangi much sense ku ri why so fast ku Gagash munhu wa ti-events a swi make sense ku ri a va na an event area laha nga ta hamba a hostela kona a endla mali so loko yi tlhela laha swi ve shocking ngopfu a swi ve shocking hayi a reds A ku ri ndlela ya ku hlantswa mali and that guy mali leyi a nga yi dyangi and na mali liyani yi nga refundiwa back a nga yi dyangi. how do you know I lo tirhisiwa mali kahle mali a yo hindza ka that guy a nga yi dyi xiyisa lexiya loko xo kota ku tenga xo kuma na loya ra straight xi nga huma xiyisa lexiya xi nga huma ende loko xo huma swi vula ku ri xi nga tlhe xi va loko ku ri lexi xi va ya tiyangi ya tsakatsaka xi nga va witness ya state xi nga yi wina case leyi loko ni karhi ni vulavula na un'wana a nga khoma case leyi a karhi a kombisa ku ri that guy kahle loko u kuma vanhu va ku n'wi advisor a nga yi wina case leyi mhaka ku ri leswi va nga swi khoma voho that guy swo tala swa n'wi favora ko va ku ri i dlayise hi ku ri nsati wa yehe mara va ri swa n'wi favora swinene swilo swo tala that guy swi le ku n'wi favoreni lero a ngo va na nandzu wukulu but a nga na muyimeri wa straight. Mali liyani yi nga vuya yi refundiwa le ka ku khidela leni xisa lexi a xi yi dyangi yi vuya ya nghena ka akhawunti ya yena ya tlhe yi huma ya ka akhawunti ya Nadipa and Nadipa akhawunti leyi a yi tirhisa akhawunti leyi ya yena ya active akhawunti ya yena ya ku ndla vungwiringwiri bya yena akhawunti leyi a yi Nadipa ya vula nsati wa Gagash for reference sake u chaka u lavete straight tirhisaka ngopfu so leswi vulaka ku ri bot wa hina a ko tirhisiwa yena hi ku maybe i tirhela nawu or a va twa nga ku ri vo lo kuma xiphunta or hi mhaka ku ri va tirhela nawu everything a swo hundza le mavokweni ya yena because mali a yi nghena ka akhawunti ya yena that guy a tanja swa swo nwa mabyala na tinandos timovha hinkwato ti vitana madam timovha ti vitana madam and swi tikomba inga ku ri loko mali yi hlantswiwa yi nghena ka this guy loko yi humesiwa a yi ya hala ka vansati mali yo tala yi hala ka vansati
ka va this guy a hi chekeni mana xiyisa lexiyani va akeni muti hikuva va kule va ake muti mana xiyisa lexiya n'wansati wa ku yimayima wa migingiriko wa ku xavisa dende wa ku endla sure i kule umfana luyana a tshama ka yindlu ya ku va na silindro ro mfana luyani compare lifestyle ya hala ka vansati i kule kahle ngopfu swinene hala ka vansati va fike va humelela hi timali teti ta swipuku xiyimo a xi tika mara the guy i kule kahle a nga kulangi a hluphekini the guy so a ku hlantswiwa mali hi yena mfana luya transaction leyi yi nga nghena ya mali ya vukhidelo a nga yi dyangi muyisa luya loko yi nghena after 1 week yi ve yi huma yi ya nghena hala ka va madam ende swi tikomba ingaku ri vatswari va Nadipa va swi tiva ku ri Nadipa u endla yini va benefita from there but loko mo langutisa vatswari va mhani va hala ka lowa xinuna a le ka swona and then n'wansati lavani loko ho vuyela ni le ka video leya ya vo yo sungula loko Besta a shake mavoko mhani va nga va langutangi le xikandeni a nga va shakeangi na voko u shake vanhu lavan'wanyana hinkwavo mhani lava ya nga va shakeangi ma swi ta ku ri why i ku ri reason i va vonini mhani lavayani swi ku va vavisekini swinene mara va manala ka lava n'wansati na vosesi wako a va tshiki vuhleva-hleva every time na ya leya tolo Besta ku vuliwa yena Gagaxa ha kona la hi swona leya hi kombisile ku a va vaviseke ngopfu a nga va khawula mahara ku vulavula na vo ezamini ku vulavula na vo va pfumela yena hi nhloko loko ni kha hi cheka clip liya na ku ri ndiyo wa tlhela ngopfu hi ku swi analyzeni ka hi tin'wana ti-videos and stuff so ya kona hi a ko swona na kanetanyana ku a nga yi dyangi mali ya le resort swiloyini yona i fayiterini because mali ya mpahla ya Gagaxa a yi huma kwini ni nga ze xa mpahla ya over 500,000 ti-Gucci mara kona swin'wana a kota ku va hi switwa swo fana swa hi nga swi tivi swa case ya 22 years a pfuleka yana mahlo mara swin'wana ladies xi ta hembela ngopfu swi layiki hi xingi se ku ze ka le video ni vulavula ka letin'wana a no titshika ti-floor ta le code mara ta va ladies fike hi fa hi nghenisa na ritonyana ku kombisa ku no a hu pfumela na swona hinkwaswo hi nga ta hembeliwa ngopfu sure let's go lero swi ngo ho no endleka va karhi va swi tiva ku ri mali yin'wanyani yi kwini more and loko maphorisa va lavisisa kahle mali va nga tlhe va yi kuma laha ka family layani va kona ku na xihlangi lexi mo ni cheka mina ni khome report no chava ku yi posta hi ku swi nga ta vulavurisa mara mo ni ya ni ya cheka ni hlaya ka report leya ni vuya ni nghena na ta mi byela vito leri va nga ri kuma ra n'wana loyi a nga involved na yena ka timali na vuya mo ni pfula a ni ri kona ya i Khomotso ku na Khomotso la and Khomotso he was not on the picture basi u humelele ka ti-picture mhaka ya namuntlha ka vulavisisi bya namuntlha Khomotso i younger brother ya Nadipa. He was not in the picture at all, but swi vumbuluke namuntlha ku ri something somewhere there is something about this boy va ri mi n'wi cheka ne le ka TikTok va ri u kona Khomotso Timbane or Tibane something liya something is there. So mina ni byela leswi swi nga le ka report i list ya vanhu lava va nga kona ka report leyi nga kumeka namuntlha so far ni byela leswi leswi nga kona a ni byela leswi swa ku ri vari so far ka ha ri ku hlanganisiweni ka ka ha to tika ka ha na new information hansati wa Gagaxa nge humi swo ku ya twiwa swo hi Monday weke hi nga tivi ha ri ka sayiti ra Gagaxa hansati wa Gagaxa nge humi sweswi le ho ya secha munhu wa kona loko ra ka deactivate Khomotso Timbane swa ku lo obvious loko zi ku va ku na vana va Gagaxa vheta hi kota ku va hi linka okay swo nga ku ri leswiya man a we hi swo fana leswi mi kuma ku mali yi cheriwa ka xihlangi mani twisanya ku leswi mi kuma ku mali yi cheriwa ka xihlangi laha loko swi kha swi endliwa endle xihlangi lexi a xi kota ku xi transfera hala kun'wana sort of a ni tiku mani khoma na
leswi mi kuma ku yi cheriwa ka wena yo hlantswiwa ku yi nga relate na munhu loyi a yi fike ya ka hi wa original even then ku va ku ri wona i yi transfera ku yi ya ka hi or i nga swi ndlisi sweswo or i tlhela yi transfera i yisa ka un'wana wa family ya wena yi distributa kunene even then yi hetela yi ya ka hi wa luwa and stuff like that. Xintsana swi ta vonaka loko ri himpela hi xona xintsanana thing is there. So mina ni mi byela leswi swi nga le ka ripoto i list ya vanhu lava va nga kona ka ripoto leyi nga kumeka namuntlha so far. by namuntlha a vula Saturday 22 August. Ni mi byela hi swilo leswi nga kona a ni mi byeli swilo swa ku ri va ri so far ka ha ri ku hlanganisiweni ka vumbhoni lebyiyani. So Khomotso wa nghena lani ka this issue. Khomotso i nghenisa hi mhaka ya ku ri ku na something it seems like u nga ku ri timali leti a ti hangalaka ne loko ti karhi ti hangalaka it's as if a no swi tiva ya leswi swona swa ku na express njhe master T a wu wena kona wena i swi tivela kwini master T i swi tivela kwini ku swa ndiwa swilo leswi mene na wena sure Magegeshe a nga swi involved vanhu va ka vona swilo leswiwani ku kombisa ku ri a ko hlantswiwa mali hi yena. Magegeshe a ti dyela mali ya yena a ti tsakelini a nga involved va boti wa yena ti family ta yena a ku na munhu va lavisisini hala ka lowa jaha a ku na munhu na wun'we a linkaku ka the whole this drama va lavisisini that guy i khome everything a nge ni hembeli that's why ku ri no chava ku vekela ripoto liya va nga na yona. So va lavisisini hala ka lowa mfana a ku na nchumu va lavisisini vatswari va lowa mfana a va ngheni ka nchumu mani lavayani va lavisisini so swi lo ku Gagash kahle a nga na nchumu guys loko ri swo a nga na nchumu total tindlu ti tete vona swo a nga na nchumu mhlola na Paul i tluli vanhu vo tala ku ri sweswo muso mi nga la ku a ni swi lava ku tikuma ni a ni le ku rhuketeleni la namuntlha ni rhuketeli guys move a va linki ka nchumu va ri na va boti va mfana va lavisisini a va linki ka nchumu ni twisa ku ri ve nge hembi ku ri a va linki ka nchumu ku ri na leswi swi va hlanganisaka va ri a ku na lexi xa hala mali xi nga yi tirhela hala ka lava va lowa jaha mali yi tirhe hala ka lowa n'wansati eze sweswi ku ya vumbulukela va Khomotso hina hi nga swi tivi ku na Khomotso a hi nga swi tivi hina hi tiva ku ri ku na rhandzu maheveve allegedly yaleyo yi ku na rhandzu so rhandza hayi allegedly a ni swi vuriwe straight video yi kona ka channel guys ma yi cheka u humese information yo tala ngopfu la ka timhaka ta rhandza a ku na allegedly ya nchumu constable la a va ri investigative officer la Thobejani va swi kombisini ku no ku na rhandzu rirhandzu yana timovha ti nga tsarisiwa hi mavito ya yena and stuff like that and a va tirha swin'we loko ni cheka ti-images a tirha kwale ka law firm yaleyo so yeah she knows all these things and stuffs ku huma Khomotso namuntlha we don't know ku ri Khomotso loyi ku humelela yini mara according to the report leyi nga kona maheveheve mari hi un'wana swin'wana na swin'wana swi nga kona under his name va n'wi kume i kona va n'wi chekini ka social media a nga hanyi lifestyle ya that perfect ka social media but va ri ka TikTok hi koho laha ku swi tikombaka ku ri something network ya Maybed mativa a ni swi tivi swi tikomba ku ungaku ku na something i timhaka leti nga kona and vulavisisi lebyi nga kona byi le ku hlanganeni swinene because loko ku ze ku ya huma timhaka ta 2022 ta ku ri ku ve na case ya ti-Hawks n'wana luyani a nga stekiwa hala ka our brother swi vula ku ri n'wana luya khale a ri gamini yo karhi and then I'm sure ku ri swi tele ku ediwa hi Monday leswi nga ta endla ku ri a nga yi kumi bail lowa n'wansati lowa n'wanuna bail va ri i ta yi kuma lowa n'wanuna swi nga endleka ku vuyiwa na yena hi Monday loko ko ka ku nga ri na swilo swa navusiku swi sivasivaku the guy va ri u clean the guy mali leyi nga nghena ko va i timali tetiyani swe le 17 va swi hoxini a ku na swa bed
ku nghena ku mali ya bed, mali leyi va ku yi karhi yi nghena yi le 17 va ri ku va ku ri mali leyi humaka ka Mr Coyote what va n'wi vurise sweswo, and then u va a hoxe imali u nga ku i mali ya ti-artist. So the guy a ngo va a benefita sweswo swa ku ri a mi roba, loko i ku i lava 50 mi negotiate a vuya ka 20 ivi 30 ku va ku ri ya yena, a kuma un'wana wa artist loko a n'wi buka, loko mi a ku wa ku buka u ku u lava 20 a negotiate yi vuya ka 10 swi vula ku ri 10 i ya yena. So u va a ri ka so u va a ri ka ku ndleni ka mali hi ndlela yaleyo. Timali to tala va n'wi lavisisini va swi kumini ku ri a 17 mali leyi va ku yi karhi yi nghena ka owner of that club yi va yi karhi yi nghena ka yena, mara most yi nghena ku ri mali yaliya ya ku ri a swi tekeni va ku nghene 250,000 swi vula ku ri ye i fanele a negotiate ti-artist a vuya ndhawu ku fanele a tiva budget ya yena ku ri okay ka ti-artist leti loko ni ti roba swi vula ku ni fanele ni sala na 150k ni ti nyika ni ti xerhela 100k a nge le ka swo talatala, ende va kombisa ku ri va lavisisini hi the owner of that club. The owner of that club we va is very rich, una more than 6 wa ti-club, it's a businessman, ina tona a Mpumalanga una tona, even though a va lavisisangi ku ri u tikuma hi ndlela ya njhani, but va kote ku lavisisa ku ri the source of income ya this guy yi huma kwini. So va swi kumeni ku ri yi huma ka that guy u nyika this guy mali yo tala. Mali leyi a va ku a karhi a yi bombisa a hi mali ya ka va Nadipa, mali ya ka va Nadipa that guy i dya ku driver timovha na tinandosi na tona tiyindlu teti va ti hakelaka ta ku durha, na yona mpahla leyi xaviwaka swo talatala a nga ngheni so far ka ripoto leyi nga kona. So ma swi tiva ku ri ni nge mi hembeli. So bail so far hi vumbhoni lebyi va nga byi khoma the guy a nga yi kuma bail. Swi humelele swilo swo tala swi humelele a nga si va kona. Loko a nghena i kume ku ri already a ku ri na damage, loko ku ze ku huma mhaka ya ti-works hi 2022 ya landzelerisa Mugele swi vula ku ri already a ku ri na leswi Mugele a ri ku swi endleni and kambe va caterini vanhu lava. September 2024 and the case ta kona phela loko se swi kha swi endliwa kahle ha kota ku va hi swi vona ku more or less Gagashi swi kuma vundzeni swi leswiwa ka 2025 a hi zi twa nchumu, mara yena swa ndla possible ka 2025 a ve involved ka swin'wana oki nga swi tivi ku ti-case ta mhani loyi a ti loko heleleni ko va na like yo Gagashi ti-case letiya a ti kha ti khumba ngopfu mara mali yena how are you doing ta yi kuma ku ni mali Gagashi xava tigoji ta over 500,000 sweswo swi va kha swi nga make sense, swi va kha swi nga make sense in that scenario. Mhaka yo rhoba ti-artist hayi i khale ku ri mhaka leyi mina a ni yi vona ku yi nga yi ri kona no chava ku vula leyo rhoba ti-artist leti loko mara i mhaka leyi mekaku sense, i mhaka leyi mekaku sense yaleyo ku no loko a nyikiwe budget leyi wa kota ku va a dyana hi kwalaha. So mara ya vafi mina I believe Gagashi na yena i dyini kwalaha lifestyle yena a yi ri lavish swinene. I believe i dyini na yena la and the stuffs like that. U nga tivi level ya kona but hayi na yena i hlaserini kona a nga kota ku va a yi hlasela kona and stuff like that. Ku liya ti-artist swi kombela ku a yi ngo tala ku fika kwalano anyway loko khe languta ka wona a ni ma swa ku ka ko yindlu ya normal considering ku va ku ako i multimillionaire a heta vona a huge difference and stuff. So yeah, make a sense sure. Mina xihisa lexi so Mugele loko se a hlangana na xihisa lexi mali yo hindile ka yena this guy, mali ya le kwale ku khidiwaku ko yi nghenini ka akhawunti ya yena yi hindza. Loko yi hindza yi fike yi ya hangalaka ka family ya ka va Nadipa mali na leyiwa swi vula ku ri na yo ya leyiwa leyi nga fika yi endla ku ri le movheni ku va na ku kanakana swo fana na loko ku va lava mali leya back a yi ya nghena ka phorisa ivi yi hindza
yi hindza ya kwalomuya because bank balance ya this guy a yi kombisi ku ri munhu loyi a nga ku ngheneliweni hi mamiliyoni but ti-family ta ka vana dipha ti-bank balance ta vona to tlhentlha va na timali leti va nga ti veka va nga ti saver so swi ri ku network ya mi le ku beteni okay yeah so it's fine mo hi ta hi khata kwalano network yi le ku beteni mi ri voni na gezi a ri timini swi tikomba a ni swi tivi maybe hi ku me ni hala ka marini number one va kume ku ri hala ka lowa n'wanuna a ku na family yi linkiwaku ka nchumu a ku na mali I think in overall hi switweni swo tala guys hi switweni to yingisela nitwa ku nga xotangi swin'wana but swo tala hi switweni swin'wana swi twala ku na ku hemba mara swin'wana ya ko va mixed hala ko va mixed ko va mixed hi lowa madam so swi tele ma swi vona ku ri ku vumbululeke ku ri ka vana ndipha ku na xopo hinkwenu a hi nga swi tivi ku ri ku na xopo mara hi ni hi follow gagasha hi swi tiva ku na shop a na hi kombisini gaga shop leyi nga kusuhana na muti street me khani khani ni hi tiva that shop mina ni nga tivi nga ku xavisiwa ngopfungopfu yini ngopfu and stuffs but I'm aware of it and stuffs and a hi nga swi tivi ku ku na xopo hina hi nga kule especially hina hi nga kule ho ti vulavulelaka hikuva hi swi tiva ku ri ku na xopo ku ya ku ya vumbulukela munhu loyi a nga n'wi hleketele ku a nga huma ku vumbulukela bokhumutso and before ni famba ku hume na mhaka ya ku ri ku na phorisa leri a ri landzelela nawu nandzu luwani wa 2022 phorisa leri a ri tirhisana na van'wanyani va lavaya va ti-Hawks a va ye va ya khoma SAC and then lava va nga fika va teka na nuna va n'wi laverisisa vuxokoxoko so ku kumeka ku ri phorisa leri a ri vuye ri hindza emisaveni hi ndlela yo ka yi nga ri kahle swinene laha ri nga fika ri duvuluwa nga ku va ri 15 bullet a Polokwane so hi yin'wani mhaka leyi yi faneleke sweswiwa hi lavisisa so ni xoko lava sweswi va nga va pfuna a ni ri va mahungu man'wani va mani kambe wo hemba ni ta prove man'wani va sendela mina so na yo mhaka i mhaka yikulu leyi faneleke yi lavisisiwa ku ri phorisa leriyani ri duvule hi vomani i nga ku va lava ku hi pfuxa na yona ku ri va lava ku tiva ku ri reason ya ku ri ku lova phorisa leriya hi loko swi endlise ku yini timhaka ta ko ti tele vo tala a hi nga swi tivi ku ri a ku ri na case ya 2022 laha na dipha a ri na case ti-Hawks a ti n'wi sala ndzhaku case yi fika yi nyamalala mpfhukeni because va kona na vanhu lava nga nyamalala yi lo fika leyi pfuka hi matimba ende na dipha ku na laha va nga vula ku ri i munhu luwa wa ku ri loko ku ri na ti-case i kota ku nghenelela a tirhisa mali because mali yi kona and even though na sweswi va nga siza swilo swa vuyehe swin'wana va believer ku ri family yi nga swi kota ku ri hambi vo va lava maybe 200k ya bail family yi nga yi humesa because mali leyi nga hlayiwa yi nga dyiwa allegedly yaleyo yo ka yi nga si confirmiwa va ri ya fika vo ma 15 mara a va si yi confirm so swi ku ri maybe hi Monday ku ta va ku confirma mali yin'wanyana hi Monday se brother wa hina kahle wo n'wi zonda ntsena ko va ku ri hina ha tsala ha ti vulavulela swin'wana na swin'wana a hi na mhaka na swona mara buti wa hina ne over 15 million guys hi fike hi pfala hi video leyi lehe ngopfu na swilo swa ti-video to leha ngopfu ka channel leyi hikuva na mara nga ta tsakela ku vona ti-video ti ze ti ku wa hour come on and stuff like that guys se a heteni video lehe ngopfu leswo Samtana, ye commander, lama commander, chigele, samtana, ye gavane, lama gavane, chigele, how chiga, chigele, how chiga, Samtana, Higavane, Lama Govane, Chigele, Hojiga Majiga, Chigele, Chigele, Chigele,
Voy a cantar y la cabana, hey,